Washington barasinyira amahoro naho abandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bararwana umuhenerezo. Muri aho tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 kwa 2025 yinjiye mu mateka nk'itariki y'u Rwanda na Kongo bemereye isi yose ko bahagaritse intambara yabahuzaga mu gihe cy'ibinyacumi birenga bitatu. Ubwo ni buri umunyarwanda wahita wibaza uti none se buri igihugu cyacu kimaze imyaka 30 kiri guterana amabombe n'ikindi nge ntabizi. Ntabwo buri kintu cyose kibwirwa rubanda, leta igomba rimwe na rimwe guhisha amakuru kubw'umudendezo w'igihugu. Uko ni kubahoza ari Perezida wa Mexique bwana Benito Juarez yasize abivuze, ndetse binandikwa muri correspondencia de Benito Juarez hagati ya 858 n'icya 872. Ibyo byidutinza ahubwo ni mucyo twerekere ku mwaro w'umugezi wa Potomac mu gisagara cya Foggy Bottom mu mujyi wa Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ateretse inyubako United States Institute of Peace yamaze no guhindurirwa izina ikitwa Donald J. Trump Institute of Peace. Aha rero niho abagabo Perezida Paul Kagame na Perezida Tshiseked beguriye amakaramu nuko bashyira umukono ku nyandiko. Basinye ko byose birangiye. Kugira ngo atazagira abatwifatira ku gahanga, ni muze twinjire muri kiriya cyumba maze dusubiremo uko umuhango wose wagenze, maze ijambo kurindi turisemure kandi tunarisobanura, maze amafufu n'amafaranga bifubika abakongomani n'abanyarwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Byose byatangiye rubanda babwirwa kwakira abanyacyubahiro batatu bari bavuye kuganira ibyo tutamenye. Abo ni Perezida Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshiseked wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagabo namwe bagore, nyaboneka twakire Perezida wa Amerika, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Trump yahisaza ababimburiye, Perezida Kagame amuzi inyuma, Tshiseked nawe azakurikiyeho. Gusa Trump yabanje guhagarara kugira ngo abanze yimurike, yereka bari aho ko Perezida w'igihugu cyita ko kiyoboye isi yahateye amatako. Ubwo kandi ubaye uraho akakubona udakoma amashyi, ibyo bishobora no gutuma yaza kukwibasira ukabyicuza. Trump yahise yegera indangurura amajwi maze araterura ati, murakoze cyane rwose, nturora di, iyi ni inyubako nziza ndabarahiye. Rero iki ni igikorwa cy'akataraboneka kubera impamvu nyinshi, ariko iya mbere nuko aricyo gikorwa cya mbere cy'amahoro kibereye muri iyi nyubako, kandi nibyo kuko byose bigamije amahoro. Donald Trump yakomeje ashimira abubatse bakanavugurura iyo nyubako, ariko ubw'icyo yavugaga gikomeye nuko batekereje neza maze bagahitamo kuyimwitirira. Wamara kuyimwitirira rero ukaba watangiye kuba inshuti y'iki gisiribobo kitajya kihishira. Ntiyatinze kurasa ku ntego, avuga ko igikorwa nyamukuru kibagenza ngo ni ugukemura no guhagarika igikonyozi cy'intambara cyabiciye bigacika. Importantly, we're settling a war that's been going on for
igikomeye cyane ubu turimo turakemura intambara yari imaze ibinyacumi ijya mbere, abantu amamiliyoni n'amamiliyoni barishwe. Rero aba bagabo babiri b'intarumikwa bamaze igihe kinini iyo mu bikari baganira muri Oval Office. Nanjye twari kumwe muri Oval Office, byari inyamibwa. Ndibaza ko uyu munsi wihariye. Yakomerejeho avuga ko hari n'abandi bayobozi batandukanye nabo baje kwihera ijisho icyo gikorwa ndetse no kuba abagabo bo kuzahamya ibyasinywe, kuko ni inyuma mu bikari nabo bari bahari. Ahubwo harimo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi nawe ufite ikiganza muri ibi bibazo, Perezida William Ruto wa Kenya nawe ukinira mu binyuma muri iyi ntambara, Perezida wa Angola Joao Lourenço ufatwa nk'umusifuzi muri uyu mukino, na Vice Perezida wa Uganda ifatwa nk'umutoza. Gusa Museveni ntiyabonetse kuko arimo kwiyamamazanya ibikubara ngo arebe ko imyaka iri gusatira 40 ari ku butegetsi yayirenzaho indi. Kugeza aho rero Trump yarakiri kubasogongeza kubigiye kujya mbere muri uwo muhango we yita igitangaza cyabereye Washington, kandi ubwo bari bagihagaze bategereje ko bose ababwira ati mwicare. Trump wamusanziwe niko bigomba kugenda. Yahise none atangira kuvuga ijambo ry'umunsi, aranzika ati I want to thank everybody for being here. It's a momentous occasion. Ndashaka gushimira buri wese kubwo kuba hano. Iki ni igikorwa cy'ingirakamaro kinabereye ahantu hakomeye nk'aha. Ni ahantu hake nabonye nk'aha. Rero muri iki kiganiro gitagatifu turimo kwitegura kuvuka kw'igikomangoma cy'amahoro. Twaje muri US Institute of Peace kugira ngo dusinye amasezerano y'amahoro yo kurangiza imwe mu ntambara imaze igihe kinini kurusha ahandi hose ku isi, kandi ikaba yari imaze kwica abarenga cyane miliyoni 10. Far more than 10 million people killed. Today we commit to stopping decades of violence. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'urugomo, itemba ry'imivu y'amaraso, maze tugatangira ikibariro gishya cy'amahoro n'imifatanyirize hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyebakwe. Ni ukuri n'abayobozi b'abanyebakwe, n'abanyebakwe rwose kandi n'abantu bakaze. Perezida Tshiseked wa Kongo na Perezida Kagame w'u Rwanda. Of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing. Kugeza icyo twasobanura nuko kiriya gikomangoma cy'amahoro yavugaga no kwemeza ko bari mu kwezi gutagatifu, yashakaga kuvuga ko bari mu kwezi kwa 12 biteguramo ivuka rya Yesu kuri Noheli. Twibuke ko Donald Trump yadukanye amahame yo gusubiza igihugu cye mu mirongo yo kwizera ya conservative. Yakataje yemeza ko Perezida Kagame na Tshiseked bamubari inkuru nyinshi yo mu bikari, ariko ngo bamubwiye inkuru zinejeje n'iziteye agahinda. Aha twakeka ko ari nko wamubwiye ubwicanyi buri gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo, undi akamubwira imari z'agaciro ziharunze, ubwo kimwe kikamubihira ikindi kigatuma mwenyura. Yemeje ko baganiriye n'abandi bayobozi bigatinda, aboneraho no gutangira gushima umwe kuri umwe abagize uruhare muri aya masezerano kandi bicayeho. Yari kuri Perezida wa Angola ndetse yamusabye guhaguruka agasuhuza baraho. Twibutse ko Lourenço wa Angola ari uhagarariye umuryango w'ubumwe bwa Afurika, akaba n'umwe mu batangije ibiganiro byo guhagarika aya matiku mu kiswe Rwanda process. Ikindi nuko kugira ngo Amerika ibashe kwijyanira imitungo kamere ya Kongo, yamaze gutegura uburyo izajya yinyuza muri Angola binyuze muri Lobito Corridor, umuhanda wa gari ya moshi uzava ku mwaro wa Atlantique muri Angola ukagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiyi impamvu Angola umva igarukwaho cyane. Perezida Donald Trump yakomeje akeza Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, nawe bizwi neza ko intwara muheto ze ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo mu bijyanye no kurasana n'uruhare bita urw'umwanzi w'umukunzi wabo. Yakurikijeho Perezida wa Kenya William Ruto, nawe rero nubwo ari umuvubuka muri iki kibazo, ariko yakivurugusemo biratinda, ndetse mu byiswe Nairobi Accord aho Uhuru Kenyatta yabyinjiragamo akarehera ko ari ugiye gushyira akadomo ku bya Kongo. Ariko Trump yabwiye Perezida Ruto ko ari n'imikino ya Olympique iteganyijwe kubera muri Amerika, ubwo rero ngo abanyakenya no kuyirara kwibaba kuko mu bijyanye no kwiruka abanyakenya bariruka ngo ngwino urore. Ubwo rero mu 2028 Los Angeles bazaba barimo banyanyagira nkuko Trump yabyibutsaga guverineri wa Amerika muri Kenya, nako Perezida William Ruto wa Kenya. Yakomeje kandi ashimira Perezida w'inama nkuru y'abaminisitiri ba Togo bwana Fore Nyasimbe. Tubibutse ko mu kwezi kwa 5 kwa 2025 Togo yatoye itegeko nshinga rishya aho kuri ubiyobowe n'inteko nshinga amategeko, none umwanya wa Perezida ukabarambo wa gaciro ahubwo uyoboye guverinoma akaba ari nawe uhagararira inama y'abaminisitiri. Yakomereje kuri Vice Perezida wa Uganda Madame Jessica Arupo, ndetse Trump yamukubise ijisho avuga ko yaje yabukereye ndetse ko ari n'igishongore. Yashimye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar na Leta z'Ubumwe z'Abarabu, ashima kandi Chairman w'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika. Nuko bwana Trump anashima Masad Boulos ushinzwe ubujyanama kuri Afurika. Ntiyibagiwe Senateri Mike Rounds, Lindsey Graham, Depite Rooney Jackson, Chris Smith, Trent Kelly, asoriza ku muyobozi w'inyubako yicayemo Doreen Bay. Akiva muri ibyo byo kwakira abanyacyubahiro noneho yinjiye mu kibazo neza.
Yongeye kuvuga ukuntu mu myaka 10 birenga bitatu abantu bicanye kakahava ndetse za miliyoni zigatikira. Impamvu abavuga aya makimbirane yabarira mu myaka irenga 30 ndetse bakavuga ko za miliyoni nyinshi zayaguyemo nuko abahereye mu bihe by'intambara yo gukura mu Mobutu isa niyatangiye mu 1995 ariko ku mugaragaro bikemezwa ko yatangiye ku itariki ya 24 z'ukwa 10 mu 1996. Kuva icyo gihe rero bitewe n'impamvu runaka intambara zagiye zisubiramo ku mpamvu n'intego zitandukanye kubazibarijwemo bose. Reka twumve Trump. More than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in Eastern Congo. Mu myaka irenga 30 amwe mu makimbirane ya kandari ku isi yose yarariho ajya mbere mu burasirazuba bwa Kongo. Za miliyoni na miliyoni bishkurwa gashinyaguro ndetse bagenda butazagaruka. Abatagira umubare bakuwe mu byabo, imiryango yararimbuwe, byari icyago. Have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. Ubutegetsi bwinshi bwaragerageje ariko ndakeka bataragerageje cyane. Ubwo ninde wampigara? Ariko bavuze ko bakukuje baragerageje. Ariko twe twaragerageje cyane kugira ngo turangize aya makimbirane kuko bo bageze kuri kanzinya ko ntibyabujije kubwo bwicanyi bukomeza kujya mbere kandi bigenda bigira udubi. Succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been Rero uyu munsi twabigezeho ibyananiye abandi benshi. Dore ni intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze no ku mwaka. Ibi ni ibintu bihebuje gukora pe. Nibyo rwose kuko hano turavuga intambara imaze imyaka 30 barwana n'ubuzima bw'abarenga miliyoni 10. Mu kwa gatandatu gushize turahashimira umunyamabanga wa leta Bwana Ibyo na Burosi kuko u Rwanda na Kongo bagize ku masezerano no kugendera mu mahoro batangiye urugendo. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington nahuye n'intarumikwa zibahagarariye nabo bari hano maze dutangira urugendo rwo kataraboneka rw'amasezerano turasinya none azaba yitwa Washington Accords. Buri wese asa n'uwakunze iryo zina. Turimo rero turashimangira ingingo zo mu kwa gatandatu harimo guhagarika intambara bya burundu, kwambura intwari imitwe itari ya leta, ibijyanye n'impunzi no gusubira iwazo, ubutabera no kuryoza abakoze ibyaha ndengakamere. Icy'ingenzi cyane aya masezerano akingura imiryango mishya y'ubukungu n'imihahiranire, aha harimo ubukungu bw'icyatwa muri buriya butaka. And that beautiful earth. It's beautiful earth. Kugeza aha birumvikana ko Trump avuze ibintu byafatwa nk'urutirigongo rw'amasezerano yashyizweho umukono. Amasezerano yasinywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu kwa gatandatu arimo ibintu bitatu bisumbye ibindi: guhagarika imitwe itari ya leta mu burasirazuba bwa Kongo, gufata abakoze amarorerwa maze bagahanwa by'icyitegererezo ndetse no guha Amerika amabuye y'agaciro nuko nayo ikumva ko imerewe. Icyo cyanyuma rero nicyo kiraje ishinga Trump n'igihugu ayoboye. Ibi kandi twari twarabihanuye tuvuga ko abantu bose bari muri iki kibazo cya Kongo President Donald Trump azabatumiza akabaha imivinyo maze bakikubura. Twabivuze ubwo Trump yatsindiraga kuba President wa Amerika. Ni mu kiganiro cyo ku itariki ya 11 z'ukwa 11 mu 2024 twahaye umutwe ugira uti Trump agiye guhindura byinshi ku ntambara ya M23, abategetsi ba Afurika bazagorwa. Mugende mu cyumve maze urugururuka nzuntira uburedi. Ariko mwagiye musengera. Trump yakomeje avuga ko amaraso yamenwe bitavugwa, gusa yemeza ko ibihugu byombi byemeye gukorana bya hafi mu bukungu bakareka ibyo gushondana kandi ngo yizeye ko bazabikora. Ahubwo yahise anasesekamo ibanga buri muntu atari yiteze. Trump yemeje ko buriya abantu batabizi, ariko ngo Perezida Kagame na Tshiseked bakundana by'igitangaza kuko ngo bamaze igihe kinini bicana none ngo bagiye kumara igihe kinini bacudikanye. Ati these two gentlemen are very smart and I think they liked each other a lot. I spent time with them. Aba bagabo babiri n'abahanga kandi ntekereza ko bakundana cyane. Namaranye igihe kinini nabo. Abantu bamwe birabatunguye nanjye byantunguye. Killing each other. Bamaze igihe kinini bicana none ubu bagiye kumara ikindi gihe kinini bahoberana urutoki ku rundi maze baryoherwe n'ibyiza by'ubukungu bwa Amerika nk'uko n'ibindi bihugu bibigira. Trump yakomeje avuga ko bagiye kubona ibifaranga umurundo ndetse n'insinzi nyinshi kandi ngo bazagera kuri. Atayiwe namwe ni mu ndebera ukuntu bakundana sha. Murakoze di. Look at them, look at the way they love each other. Thank you. Trump yemeje ko afite icyizere abo bombi kandi ko ibyo biyemeje bazabishyira mu ngiro ku bw'ineza n'ahazaza heza h'abantu babo kuko ngo bagiye guhita baba intwari z'amahoro. Yongeye kuvuga ko Amerika yasinyanye amasezerano yihariye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwayo ndetse n'u Rwanda kwarwo kugira ngo bayihe imitungo kamere bombi bafite. Yavuze ko ngo bagiye kohereza kampani rutura muri ibi bihugu byombi kugira ngo zijyane izo mari. Ati buri wese agiye gukorera amafaranga. Niyo yavuze anongeraho ko atari Kongo n'u Rwanda byonyine kuko indi mitungo iri mu bihugu nka Australia, Ubuyapani, Kazakhstan, Malaysia, Korea y'Epfo n'ahandi yanze kurondora ngo yamaze nayo kuyicakira. Yahise avugamo kandi kantu tuzakenera ati muri ayo masezerano yose turimo turatendera ubufatanye bw'umutekano w'ubukungu no kurinda inyungu za Amerika, inyungu z'inshuti zacu n'abafatanya bikorwa.
ngo muri uwo mujyi w'inyungu za Amerika niyo mpamvu yashyiriyeho ibihano ibihugu byinshi birimo n'Ubushinwa. Yashyizemo n'akantu ko kwirarira dore ko atajya yiburira ko arimo arakorera igihugu cy'ibintu bitari bwigera bibaho, kuko ngo aherutse no kuba ari kumwe n'igikomangoma cya Katari maze kimubwira ko mu mwaka ushize ngo kiyumvishaga ko igihugu cya Amerika cyari cyarapfuye, none ngo kuri ubu Amerika nicyo gihugu gisharamye kurusha ibindi byose, ku buryo ngo tiriyoni 18 Trump amaze gutuma zinjizwa mu ikofi ya Amerika mu mezi 8 amaze mu biro, mu gihe ngo Biden mu myaka 4 atanagije kuri tiriyoni 1. Yongeye kugana ku musozo ashimira ko kuba ibikomere bigiye komorwa ndetse no kurenga ibibatanya, maze asoza atumira Perezida Kagame w'u Rwanda. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. Reka ubu noneho ntumire Perezida Kagame guhaguruka akavuga amagambo make. Uyu ni uw'u Rwanda. Noneho nanyemerera Perezida wa Kongo rwose uri gukora akazi gahambaye, ariko aba bagabo bose bari gukora akazi gahambaye. Nanone byongereho ubu bagiye kubahwa kubera ibyo bakoze none n'ibyo ntekereza bazageraho, ariko ndibaza ko tuzareba uko byose bizashyirwa mu ngiro. Gusa ndatekereza ko bizacamo kuko barashaka kujya mu kindi cyerekezo cy'imibereho kubw'abantu babo. Yewe bwana Perezida, for their people and their great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Perezida w'u Rwanda yahise yegera mikoro atangira abanza gushimira Trump, akomeza avuga ko imivuno ye ari igitangaza, ko abandi bagerageje bikanga ariko bakaba bashije guhagarika ibyananiye abandi. Yanahamije ko aya masezerano nadakunda ngo bizababazwe ntibizabazwe Trump, kandi ko igihugu cye u Rwanda cyahagurutse n'imizi n'imiganda mu gushyira amahoro imbere. Ati, Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. Nyakubahwa Donald Trump, Perezida wa Amerika, banyakubahwa abayobozi b'ibihugu n'abahoze ari abayobozi, banyacyubahiro mutandukanye, bagore namwe bagabo, ndashaka gutangira n'amagambo yo gushimira. Icyambere ni bagenzi banjye bayoboye ibihugu byo muri Afrika, kuba muri hano birahamya ko izi mbaraga zishyigikiwe birambuye, kandi ko ari ngombwa ko zitanga umusaruro. To succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been Ndanashimira kandi Minisitiri w'Ubutegetsi bwa Katari Al Kulaifi uhagarariye nyiri cyubahiro Tamim bin Hamad Al Thani. Uruhare rwa Katari rwabaye intagamburuzwa kugira ngo tugere hano. Gusa nta shiti ko amashimwe menshi agomba guhabwa Donald Trump. President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region, nta muntu n'umwe wasabye Trump gufata uyu murimo, akarere kacu kari karirengagijwe, ariko ubwo Perezida yabonaga amahirwe mu kugira uruhare mu mahoro yahise yacakira. To contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. Amakimbirane yaramaze imyaka 30, twabonye abahuza batabarika n'imbaraga nkazo, ariko nta na kimwe kigeze kigera mu gukemura ikibazo nyamukuru. Perezida Trump yatangije uburyo bushya kandi bwahuranya bwaremye inzira yo kugobotora iki kibazo. Has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism. Uburyo bwe buratyaye kandi ntibwigeze bufata uruhande, yatwerekeje mu hazaza atari mu hashize, yibanda mu kwemeza ko umucyo w'amahoro ari iterambere n'igishoro, harimo n'igiturutse muri Amerika. Never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. Icy'ingenzi, umuvuno wa Trump ugizwe n'ubushishozi bw'ibikorwa. Izi ntambwe ntizirangiye ubwazo. Ibyo byose byayunguruwe n'itsinda rya Kamazi ku buryo nkeje Secretary Rubio no Masad Buros. All of these elements filtered down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio,
and Masad Bulos for special appreciation. We would not have ntabwo tuba turi hano iyo hataba imbaraga zabo today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward. nk'umusaruro rero ubu dufite inzira yo kuganamo ikeye kandi yumvikana kurusha iyo twaba twarigeze tugira. Aya masezerano n'amahoro atanga buri kintu cyose gikenewe uharangizwa aya makimbirane bwa nyuma na nyuma. This conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump. Aya masezerano nazambagurika ibintu ntibijye mu buryo nk'uko byakagombye, ntibizabazwe Trump, bizatubazwe twe ubwacu. Nahacu muri Afrika gukorana n'abafatanyabikorwa bacu mu gushimangira no kwagura aya mahoro. And expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. Hazabaho zabirantega muri iyi nzira tuganamo, ibyo nta kubishidikanyaho, ariko ndabahamiriza kandi nzi neza ko Rwanda mutazabirubonaho. I know will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been icyo tugambiriye kandi twamye tugambiriye ni ukugira ngo igihugu cyacu kigira amahoro, kirindwe nyuma y'amakuba twihanganiye. So much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation. Ubu rero turashaka kureba imbere gusa, twiteza ahazaza hihirwe kandi hatanyeganyizwa. Bwana President, banyacyubahiro, ndabashimiye kubwo bwitange bwanyu. Excellencies, I thank you for your kind attention. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego, hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi, nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba, mu bunyangamugayo bwinshi, kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru, mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda.
nyuma ya Perezida Kagame ahise hakurikiraho Bwana Felix Tshiseked. Ibyo gushimira Trump wagira ngo yari yabigiyeho inama na mucuti we w'u Rwanda. We mu Rufaransa rw'igifute yemeje ko igihugu cye cyabera kivuye mu mwijima kikaba gitangiye inzira y'urumuri, ngo bo bazakora ibishoboka byose, ariko ngo bategereje ko u Rwanda narwo ruzubaha buri nyuguti basinyiye i Washington. Ati Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration. Bwana Perezida wa Amerika Donald Trump, bagabo namwe bagore bavandimwe mwaje nk'intumwa z'ibihugu byanyu, bashyitsi b'ibyubahiro, tukimara gushyira umukono ku mpera z'amasezerano ahuriweho yo kwemeza amasezerano y'amahoro n'iterambere mu cyimbo cy'abakongomani bose, ndumva nezerewe kandi mfite icyizere gisesuye. I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they play. Mbere na mbere ndashaka gushimira byihariye Perezida wa Amerika Donald Trump. Ndashaka gushimira ubutegetsi bwe ndetse no gushimira abanyamerika ku bw'uruhare ntagereranywa rwo guhagarika amakimbirane hagati ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda. Bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently muri ayo mashimwe kandi harimo n'abafatanyabikorwa bacu bo mu karere dushimira kubwo kwiyemeza no gufatanya byatumye mu buryo ntahegayizwa tugera muri iki gihe kidasanzwe kiganisha ku mahoro. Sheikh Yanim bin Ahmad Adani, we have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the ubimburira abandi ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dufite Perezida João Manuel Gonçalves Lourenço, Perezida wa Angola n'umuyobozi w'agateganyo w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Dufite kandi uwahoze ari Perezida wa Kenya, umuvandimwe wa Uhuru Kenyatta, ndi kubona hano muri iki cyumba. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. Ibi bihugu bibiri bikomeye bya Afurika nibyo mbere na mbere byatangije Rwanda na Nairobi process. Hirya yabyo ndashimira abaperezida ba Afurika bagize uruhare mu kudufasha muri uru rugamba, nizera ko turangije. Helped us in this struggle, and I do hope that we have reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. Aya masezerano ya Washington ntabwo ari inyandiko isanzwe. Aya masezerano ahagarara impinduka zikomeye kandi ahuriza hamwe imbumbe y'inyandiko y'amahame, Declaration of Principles y'amasezerano y'amahoro ndetse n'uburyo bw'akarere bwo gukoranirana kugira ngo bihe abantu bo mu karere uburyo bushya, isura nshya, kugira ngo dutsinde uruziga rw'urugomo rwatumye habaho guteranirana icyizere maze dutangire igisekuru gishya cy'ubucuti, imikoranire n'iterambere twese dusangiye. Of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity, all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity. Kuri abo bagize uruhare, twebwe nka Kongo turiyemeza bidakuka nta no gushidikanya kubaha ingingo zikubiye muri aya masezerano. Ibi tuzabikora twimazeyo kandi twigengesera ibihoraho ku bw'amahoro n'umutekano w'abantu bacu kandi ku bw'ubumwe n'ubusugire bw'ubutaka bwacu. For the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda turizera kuko kwimarayo no kwiyemeza n'u Rwanda narwo ruzubaha inyuguti y'ibyo twiyemereje hano Washington. Turashaka kugera ku mikoranire y'amahoro, kubahana, kutavogerana no gufatanya kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse no guhagarika gufasha imitwe ifutamye, gutangira iterambere ridasumbanye ku bw'ineza y'abatuye ibihugu byombi. Non-interference and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path,
a demanding path, yes indeed, quite difficult. Ndizera ko yari umunsi w'intangiriro w'inzira nshyashya, inzira isaba imbaraga kandi irasa nk'ikomeye, ariko iyi ni inzira aho amahoro atazaba nk'ibyifuzo n'ibyiyumviro, ahubwo intangiriro idasanzwe. With dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. Kongo izagira uruhare rugendanye no kwiyubaha byo kwihesha agaciro, inyurabwenge nzima no guhozaho, kandi tubifashijwemo n'abafatanyabikorwa bacu. Tuzakomeza gucana ku jisho, turyamira amajanja ariko atari ukuba ingayi, tuzakenguza ariko twizerere mu byiza biri imbere. Aya masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere agomba kuba y'abaturage n'ikimenyetso ntakuka cyo kwiyemeza no guhindura urupapuro rwo guhangana no gufungura ikibariro gishya cyo gukorana n'amahoro arambye mu karere. Murakoze. Thank you. Ngayo nguko ayo magambo y'abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo twayarenzaho uretse kuyatega igihe. Nyuma yabo rero Trump yatumiye abandi ba president atangira uwangora nabashimira Donald Trump, ndetse avuga ko bashoje urugamba rukomeye hagati y'abavandimwe bari bamaze imyaka bakindagurana. Avuga ko bose bakinguriye imiryango Trump ngo kuko mu biyaga bigari hari ubutunzi bwihariye ukwabwo. Uriya muruto we yabwiye Trump ko igikorwa akoze ari amateka azandikwa mu bitabo yungamo ko ubutegetsi bwe ari ndashyikirwa. Nawe ariko yongera kuvuga ko ngo akarere kagiye gukira ivumbi rigatumuka. Ariko harabeshya tu. Ibyo byarangiye abayobozi bose bakimiranya, ntawamenya aho banyuze kuko abanyamakuru bari bateguye ibibambara byanditsweho ibibazo, bari biteguye no kubibahata kuko nkuko bisanzwe inama n'amasezerano nk'aya bikurikirwa n'inama n'itangazamakuru, buri wese akavuga kamuri ku mutima, nyamara nta byabaye. Dusoza rero mutesa ya masezerano azashyirwa mu bikorwa dore ko ubwo basinyaga abandi barasanaga iyo za Kamanyora, Ruvunge n'ahandi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi ni itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'10 gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe piyese wari warabuzibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatase kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi piyese zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana aho dukorera igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788878597 cyangwa kuri 0787024513. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatase. Ikigaragara rero guhagarika intambara biragorana, cyane cyane guhagarika intambara mu gihe abarwanaga nta n'umwe utsinze. Umwe mu bahanga mu by'intambara warushije benshi amayeri yazo, Umudage General Karl Philipp yasize yanditse mu gitabo On War ati, a conflict without a clear victory rarely ends. It merely pauses until strength is rebalanced. Amakimbirane atageze ku ntsinzi isobanutse biragorana ko agera ku iherezo, ashobora guhagarara kugeza ibikubara byongeye kwiyuburura.
Iyo yaba impamvu ya mbere kuko abasinya bigaragara ko badasinye kubw'umutima nama ahubwo basinye kubw'agatuza no kwanga kwiteranya n'abakomeye. Icya kabiri, kuva aya masezerano natangiye gusinyirwa nta na rimwe intambara yahagaze. Icya gatatu, impande bireba ntizabuze gucyocyorana nkaho nta cyabaye. Ibyo rero bikatugeza ku mwanzuro wemeza ko bigoye ko iri ryaba iherezo ry'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibya politike bigenda ukwabyo, buriya wajya kumva barabisubitse maze abagabo bagatangira gusurana nkaho nta n'ikibazo kigeze kibaho. Ibindi kuri iyi ngingo tuzabishakira umwanya wihariye tubinononsore. Ahubwo munyemerere dushimira umusangirangendo Papa Dicastes dufatanya mu itegurwa ry'ibiganiro tubagezaho. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.